بله برای چون اگر شهرام کمیته دستوری سوریه کو سبل جنبه دست پی بکن حواس عقیدن دامه دستیار دانستان یا اپوزیسیون سوریه جلو بک آلمانیا گلمنن دم باش که حواس که حواس جوی پرسید دست پی بکن پدرزن دست نشان دکه کو جوی گری هیوی دکن کو انجامین باش بدست بخن گلو آمادهین و گرا چارم جداتر نیانجی پروسسا گوگهشتی جداتره گر نرخاندنات لسر بگرم که حواس بله دەستپێکی سلااو ڕێزکەکەی جەمال بێگومان وەکوون زانن دەمەکی درێژە ینی کارم بێژن ساڵک و سێ هەیڤ دەرباز بوو سەر مەسەلا پێکانینا کۆمیتا دستوری لێ وارێ پێشڤەچۆنێدا ئەم دکارم بێژن ت پێشڤەچۆنێن وەک پیویست پێشڤە بچوە نەهاتکردن ji ber tim rejîmê li her qonaqekî danûstandina de dixwestin ew pêşveçûn mixabin yanî dixwestin sedema jêr danin û nehêlin pêşveçûn tê de çêbin. Baweriyê min de yanî dema derbas bûyî du tiştên sereke nekokî hebûn ser mesela darxistina gera çara her wiha gera siya jî sedemên nekarî ti pêşveçûna bixwerebînê ew bû rejîmê tim û tim dixwest mesela nasnema ya niştîmanî a Sûrî bi rengekî çewt bidê naskirin hinek xalên sereket danîn digo nabe ev xal wek dibêje helwestek cidaş helwesta wa serwerê danîn ew navlêtkirin wek rimzên niştîmanî ê Sûrî û her wiha baweriyê me de ew tiştên herî xirabî tiştekî niştîmanî Sûrî tê dinîne. Ji ber wê yekê li hevkirin me tim fişart kir ser esasê em derbaz bibin giftûgoyê ser mesela distûrê re wek komîta hatî çêkirin komîta distûrê yek ji xalên sereke ê ev komît ser hatî çêkirin danûstandinê bike heta bikarê bike distûrek ne Sûriya pêşerojê re xalên dî êl biryara 25 da hatî ew ne mihuma komîta distûrê ye mihuma desteya danûstandinê ew danûstandina li ser dike. Ji ber wê yekê hevkirin nihal vê qonaxê qonaxa çara û qonaxa pênca hev re wek dibêje wek hevdû vegirê da ye yanî hekya pênca erê nehata kirin xalên sereke ê bingehîn distûr ser tê danîn baweriyê min de ev ger jî wê neçû niha ev ger danûstandin wê ser bingeha nasnema niştîmanî a Sûrî çêbê xala gera pênca wê ser bingehên sereke ê distûr ser bê avakirin wê ser wê çêbê. Lê ê min nerînê xwe yî kesatî baweriyê min de gelek zehmetî hene li pêşiya pêşveçûnan li vê gerê de ji ber heta niha tiştê li qonaxa siya de danûstandin ser çêbûn a çara de gelek gohartinên zêde çênebûne gelo hevalbendên rejîmê fişarekî baş ser kiriye heta ew tiştên sereke hek em bêjin nasnema niştîmanî a Sûrî baweriyê min de hinek bingehên sereke heye heta nasnema niştîmanî a Sûrî li ser werê avakirin yek komara Sûrî nabe tu ola tu netewa werê naskirin di do ev welat wek welatekî zêdeyî netewekî zêdeyî olekî li hundirê wê de vê xelkê ev xelkên dî ê Sûrî xwe tê de şirîk bibîne ala pêşerojê a Sûrî vê her netewek û her olekî ciyê xwe li hundirê wê de bibîne ciyên yasayên navdewletî ê mafên mirova û her wiha mafên netew û olat parêzê çîne li hundirê wê de çê tiştên hevbeş û hevjiyanê em dikarin qonaxa nasnema niştîmanî Sûrî de em peyda bikin ji ber xelkê Sûrî tev xwe bibînin wek Sûrî û şerîk Sûriya pêşerojê de. Kekê hewaz niha ev babetên ev mijarên girîng sereke gote destnîşankirî ku pêwîste bibin bi nemaya destûreke pêşerojê ya Sûriyê ji xwe naveroka destûrê hîn jî dest pê nekiriye gotva civîna de li ser bê rawestandin hikûmet şanda hikûmetê gelekî dûr ji va rastiyan û yanî wisa tê di pratikê de ew yek derdikeve ku li hev hatinek li hev tê gehiştinek
دی چرچوەیە دەستوری دە دکاری ساڵان ژی وەربگرە کەکەی حەواز ئەڤ یەک یعنی ڕاستیە سووری چاوە ڕادخە بەرچاوانگەر شرۆڤەیاتە بگرن. باوەریە مدا یعنی هەک ئەف خاڵ چارەسەر نەبن هەک رێجیما سووری براستورێ نێزیکی ڕاستیە سووری نەبێ وەک هەیی بگومانە مدا وێ چارەسەرکردن نەبێ یعنی ji ber ئیزبات بوون یعنی دەهێ ساڵا نەتەنێ دەستپێکا شۆڕەشە سووریدە نەتەنێ وەک دبێژێ دەما داویێدە هەک ئەم دێنا خۆ بدن سووریا سینۆری خوا ئیرۆ هەیی بموجبێ پەیمانێکی ناودەولەتی ئەف سینۆرش وڵاتی سووریا دەهات دانین ئەف ڕاستی رێجیم باشت زانێ ینی و خەڵکی سووری تەڤژی vê rastiyê zanê ji ber welê nete û olên cida cida li hundirê vî sînorî de hatin peyda kirin. Yek heta tu bikarê nasnemek niştîmanî Sûrî biresen tu cî bike vê tu bikarê xelkê vê deverê xaka xwe miletê xwe bikarin xweşirîk bibîn li hundirê wê de. Wextê xweşirîk nebîn baweriyê de ew sedem wê hemî pêre zehmetiyên pêşerojê de wê dîsanê hebin wê astengiya xwe re peyda bikin. Pirsa te a serekekekê Cemal baweriyê de heta niha li hişê vê rejîmê de tiştek nîne ew nêzîkî mesela çareserkirina siyasî û birengekî yasayî bikarê distûr wek em dizanin bingehîna sereke a têkiliya nabêna millet û nabêna desthilatê de peyda dike têkiliyê milleta li hundirê wî welatî de wek dibêje birengekî yasayî li ser sekinê rejîm tim û tim nêzîkî millet bûye bi mejîkî em bêjin istixbaratî emnî ji ber wê yekê ser wî gelkî zehmete nêzîkbûnek yasayî yan naskirinek mafê mirova yan gor yasayê navdewletî nêzik bê ji ber bînê wextê ew bibe ew dibe destpêka çûna vê rejîmê û hêrfandin û hilweşandina bingehên wê ê parastinî û istixbaratî. Kekê hewaz niha nêzîkahiya rejîmê nêzîkahiya desthilatê girêdayî rastiya Sûriyê girêdayî rastiya cîhanê yanî tê dîtin ku rejîm xwe ne nêzîkî çareseriyeke siyasî dike xwe ne nêzîkî nêzîkahiyek demokratîk a çareserkirina pirsgirêkên Sûriye dike yanî ger bi vî şêweyî berdewam bike ev rewşa cîhanî jî got dixwaze çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê bê peydakirin çi qasî dikarî ser bikeve. Gumana me de kekê Cemal xwe yek tiştê sereke yanî wek cenabê te jî dizanê îro mixabin pênc hêzên navdewletî birengê cida cida li hundirê Sûrî de her yek şwa jî bandorek wê heye û her yek şwa jî hinek xelkên Sûrî wek hevalbend li ser erdê kar dikê bware. Gumana me de du hêzên sereke hek em bidin ber çavê xwe nekokiyê nabêna wa de hek çareser nebin gelkî zehmete ev rejîm nêzîkî mesela çareserkirina siyasî bibe û bibe alîkar mesela çareserkirina siyasî jî. Ew jî hevalbendek wê yek şwa hevalbendek wê sereke yanî Rûs û li aliyê dî jî Amerîkî. Bi gumana me de pêwîstiya herî giring heye li vê qonaxê de nêzîkbûna navdewletî yani yan hevkirinek navdewletî çêbe heta bibe alîkar tevayî beşên cida cida çi opozisyon çi kesên bê alî çi rejîm li ser mesela pêşveçûnên mesela siyasî de. Lê hek ew çênebe bi gumana me de wê ew zehmetî berdewam bê rejîm dinyê hemiyê de ez dibêjim tiştek naskiriye desthilatên diktator ne gelkî xemxwarê milletan e yani çi zehmetî tê çi astengî tê çi birçîbîn çê dibe çi qasî kuştin û xirakirin dibe gumana wê de ew bingeha sereke a wê biparêze ji ber wê yekê ew bîme jî nêzik bê û rex wê tiştekî zehmet nîne tenê çawanê xwe bihêlê desthilat li hundirê heta gundekî jî bê mişkile li cem nîne bes xwe bidê naskirin wek desthilat. Lekê hewazdanê babetek heye yanî bi rastî gava got mirov li ser rewşa erdê ya Sûriye temaşe dike nêzîkahiya opozisyonê bixwe ger em enekese û berê aştî û azadiyê ya ku li Rojavayê Kurdistanê Sûriye durust bûyî bidine aliyekî nêzîkahiya opozisyonê bixwe jî ji bo rastiya Sûriyê ne nêzîkahiyek demokratîk bi taybetî di çerçeveyê pirsa Kurdê ye li wan cihên ku
حرمین ڕۆژاوای کوردستانی گۆ هاتنە داگیرکردن ئۆپۆزیسیۆنا سووریە بخۆ نێزیکایەکی دەموکراتیک نیشانی وێ ناکە یانێ چارەسەرییا سیاسی گەر ئۆپۆزیسیۆن بخۆ نەخودی نێزیکایەکی دەموکراتیک بێ دێ چاوا پێکوەرێکەکێ هەواز كاكي جمال بيغمان يعني ايما امد بينن هر دفركي جدا جدا دستهلاتا وك هاتي فرس كرن بشكي الوادا فرادا هر يك شوا يعني بمبيكرني ما في مروفا وما في كساتي ومسألة آزادية بمبيكرن كرنا ويكش تشتي سركة ام تمتكزية سرتكن امد بيجن چكسكي دسوردان خوينا سوريا دكري بمبيكرني ما في مروفا ما في نتوا ما في اولال هندري سوري دكري القناغا نه سوري دا نابي او كز في ورن محاسبة كرن وام تمتكزية سر محاكمة جنايات كن حتى روجير ولداني بشي سياسي جبر تكليه ما بشي سياسي رات تكليه ما بمسألة هزين لشكري ومسألة لشكري رنينه اف حتى انها دانستاندني دبن سر بنقها رياض دود بي يا رياض دود حف لاشي سياسي الهفدو كرنا بقمانا مدى قلق تشتين قرنك الهف كرن سر تشيبوا بقمان هناك تشت نحمو تشت وقت دلي ما تخوازي وك ام نيزيكي مسألة ديمقراطية بي لي بقمانا مدى وك كرت صديح حفتيش تشتي ام تخوازن الهندري داخوانيا رياض دو دا جيجيبونا وبنقها رياض دو او بنقها ايرو كوميتا دستوري وهروها دستايا دانستاندني كار سرتكي او نتني قريدا بلاشين نابینا دکوانا دا ایرو وقت دستهلات دورین جدا جدا برنگکی لشکری اما ام نابین نیاسایی ام دبینن وقت امر واقع سلطکا نیاسایا نب ارادا وی ملاتی او هاتیه چکرن ام تخوازن بگین و قناغا وقت بیجه ديمقراطية دستورك بي پیدا کرن انده البجارتن سر بنگهك بي آلي بي پیدا کرن بنچاف ديريك ناف دولتي دا دستهلاتك براستي تمثيل إرادة ملت سوري تبدأ وبطيبة ملت كرد الدفري خدا بكن أو هنجي وبكاري بريا دستهلاتا ام بيجن قضائي آسر بخوا آبي آلي كسك دسورداني تيرنكي هر كسك خرابي كري تيجي حقي خوا والبن قانون ياساين آبي شروجي ده جزای خوابستین. بله سپاس بود حوازگید اندام دسته دانستان یا اپوزیسیون سوریه کجلو بکی آلمانیا تلگلم. سپاس که جم. تماشاوان هجاری و بریا پلیس هولیری تاوان بارک پشتی 11 سال آگرتنه حفکاری من نورز عبدالله لگل منه نورز 11 سال پشتی او تاوان هاتی کرن تاوان بار هاتی گرتن دوی درباره ده آگاهداریم بر فرحترش تور بگرم او تاوان چه بویه تاوان بار کی بویه چاوا هات گرتن فرمو نورز آگاهداریانش تبی بەڵێ جەمال ساڵی 2009 11 ساڵ لەمە بەرتاوانێک لە سنووری پارێزگای هەولێر لە سنووری شاری هەولێر ئەنجامدرا و ئەو کەسێک کە تاوانەکەی ئەنجامدا دوای ئەنجامداین خۆشی گۆڕ بەڵام تیمەکانی بەڕێبەراتی پۆلیسی هەولێر بەردەوامن لە دۆزینەوەی و دواتر بۆیە پێی دەگوترێت تاوانبار لەبەرەوەی بە شێوەیەکی غیابی و سزادرا و سزایی بەسەردا سەپێنرا بەڵام وردەکاری زیاتر لەسەر چۆنێتی دەستگیرکردنی لەگەڵ کاگرای هۆگر عەزیز گوتەبێژی بەڕێبەراتی پۆلیسی هەولێر قسە دەکەم کاگرای هۆگر سپاس بۆ ئێوە چۆن توانیتان دوای 11 ساڵ کە ئەم تاوانە ئەنجامدرا و سزاش درا بوو بە شێوەیەکی غیابی چۆن توانیتان و چۆنێتی دەستگیرکردنەکەی چۆن بوو دوای تاوان ئەنجامدرا و دیارە کەسەکە لە شوێنی نادیار خۆی هەشاردا بوو و هەروەها شوێن و مەکانی دیار نەبوو بەڵام بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر پەراوەکەی دابووە دادگا و ئیحالەی دادگای کرد بوو غیابیان حکمی لەسەردرا بە پێی مادەی 405 لە یاسای سادانی عێراقی دواتر دوای ئەوەی کە شوێنی دەستنیشان کرا
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر هێزەکانمان توانیان ئەو کەسە دەستگیر بکەن و هەروەها لەگەڵ دەستگیرکردنیشی دەمانچە کلایشکۆف و هەروەها ئۆتۆمبیلەکەشی دەستی بە سەرداگیرە و ڕەوانەی دادگامانکردنەوە. تاوانەکە کوشتن بووە بەپێی چ یاسایەک چ دقێکی یاسایی سزادرا؟ بەڵێ بەپێی خۆی لە مادەی 405 لە یاسای سادانی عێراقی دەیگرێتەوە. ئەوە بەڕێز دادبەرانی لێکۆڵینەوە بڕیاریان لەسەر داوا چکە غیابیان حکمیان داوات لایەن خۆیانەوە پەراوەکەش لە دادگا بووە لەلایەن پۆلیسی نەمابوو، بەڵام هەر وەکو تۆمەتبار وەکو تاوانبار ناوەکە لەلای ئێمە مابوو کە وەکو مەطلوبە واتە داواکراو بوو. ئێستا ڕەنگە خەڵک بپرسێ ئەو کەسە 15 ساڵ حکم دەدرێت بە گرتن، ئێستا 11 ساڵ بەسەردا تێپەڕۆ ئایا ئەم تۆم تاوانبارە تەنیا 4 ساڵە دیکە دەگیرێت یان ئەوە لەم کاتەوەی کە دەستگیر کراوە دەگیرێت بۆ ئەوی ماوەی یاسای خۆی تاوا بکات؟ خۆی لە خۆیدا لە چ کاتێک دەستگیر بکرێتن تاوانبار لەو ڕۆژەدا بۆی هەژمار دەکرێتن. ئەگەر لە کاتیش دابێت واتە گرتنی کاتی دابی لەو کاتەوە بۆی هەژمار دەکرێتن هەتا ئەو کاتی کە کۆتایی بە حکومای تکەی دێ. بەڵام ئەو کەسە دوای 11 ساڵ کە دەستگیر نەکرایە بەڵام ئەوڕۆ کە دەستگیر کرێت لەو ڕۆ بۆی هەژمار دەکرێت هەتا ئەو کاتێک کە حکومەکەی خۆی تاوا دەبێتن. ئێوە وەکو پۆلیسی هەولێر چ بۆ کەسانە دەڵێن کە بیرۆکەی تاوانێکیان لە ئەنجام یاخود تاوانێکیان کردو و پێیان وایە لە دەست یاسا دەردەچن و دەستگیر ناکرێن، بەڵام ئەمە نمونەیەکی زیندووە کە دوای 11 ساڵ ئەم تاوانبارە دەستگیر کراوە؟ بەڵێ بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر هەڵمەتێکی تەواو چڕی داناوە ئێستاکە بە سەرپەرشتی بەڕێز بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەولێر کەەوە ئەو تاوانبارانەی کەەوە ڕایان کردووە یانۆتێ شوێن و مەکانیان دیار نییە یانەوەتەیە چەندین تاوانباری دیکەمان کە پێشتر داواکراو بوون لە 2014 و 15 و 16 تا دەگا تا ئەو ساڵەکەش تا ئەو کاتی تێداینا ئەوە یەک بێک دەستگیر دەکرێن و دەدرێنە دادگا و هەروەها ئەو کەسانی کەەوە دەستگیر کراون ئێستاوەکە هەر هەمووی پەراوەکانیان حالەی کە دادگاکراوە بۆ ئەوەی کە حکمی خۆیان وەرگرن. زۆر سپاس بۆ جەنابەت. بڵێ جەمال تاوانەکە کوشتن بووە و لە داتاشۆکەش وێنەی ئەو کەسە دیارە کە دەموچاوی تۆزێک مەغەوش کراوە، بەڵام تاوانەکە کوشتن بۆ دوای 11 ساڵ هەرچەندە بە شێوەیەکی غیابی محکوم کراوە، بەڵام دوای 11 ساڵ بەسەر تێپەڕین بەسەر ئەنجامدانی ئەو تاوانە دواتر لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر دەستگیر کرا. بله سپاس بوده نورز هروها پیفداری پلیس هەولێرێ کەکی هۆگر عزیز کل سر ئاگاهدارین وەگەهاندیمە. هسه در رادگین گروبین چکدارین اپوزیسیون سوریه هیزا خوال در دورعین عیسا کوم دکن و خوش ایریشان را آماده دکن. ناوەندە ڕاگەهاندنا هێزن سووریەی دەموکرات هەسێدە داخویانیەکی دە بەلاوکردیە دەسێ ڕۆژین داویدە گروبین چێکدارین سەر بە ترکێبە ئێریشین خۆ لەسەر عین عیسە و گوندەوارین وێزێ دەکردنە و دە ئەنجاما تۆپبارانە vê sibehî du zarok birîndar bûne. Hesede dibêje grûbên çekdar hêzên xwe li wê deverê kom dikin û xalê nû jî li nêzîkî riya M4 li heman deverê avakirine û xwe ji êrîşan re amade. بله تماشاوانی هجا داویر و شاعین عیسی و هر وها داخویان یا حسده افکاری من اکرم صالح قامشلو لگل من اکرم یعنی ایریشین تند هم بری عین عیسی